Конгас күйün Качкын merkezinde bugünkü gün gene kalaba. Nice söyler onun başı Максим Болгар. Bu kalabalık olduğu üzere одни Приднестровье'de provokasyon olayları разgeldiler. Это граждане Украины, которые изначально выехали на территорию Приднестровья, но в связи с последними событиями люди перебираются вот сюда уже на юг, к нам в Грузию. Geçenlerde burada 20 kişiye kadar vardı. Taçı onlardan çıktılar Avrupa devletlerine. Ama bugünkü gün merkezde 70 kişi. Taçı onlardan karlar hem uşaklar. Hepsini onları doyurur 3 kere günde, verir sanitar gigiyen mallarını hem de parasız internet. Есть и психологическая помощь, оказывается, консультации юристов, потому что у многих людей проблемы с документацией. Всячески стараемся оказывать содействие. Ukrayna vatandaşları çok burada durgunmırlar. Sadece 3-4 gün. Ama var böyleleri de angıları. Уже по 2 и более месяцев. Это с Одесской области, с гагаузских сел, которые на Украине расположены. Nice haberlerde merkezin başı Kongaz'da Максим Болгар, Ukrayna kaçkınları giderler sadece Batı aşırı devletlere ama dönüyorlar geri kendi ana vatanına Ukrayna'ya da. У кого бизнес, у кого работа, у кого-то родственники дома больные. Вот. Есть и такие, которые нашли себе работу, например, женщина работает в Асена Текстиль в Кангазе на фабрике. Kolaylık işe girmeye var sadece dilkarlarda ama adamlarda da. Hales şimdi açan kırlarda işler açıldı. Ко мне обратились наши сельхозлидеры с просьбой, если будут там мужчины, нужны механизаторы, сельхозники для работы в наших крестьянско-фермерских хозяйствах. Kongaz köyün kaçkınlar için merkez çalışırken 3. ay. May ilk günlerden açan Ukrayna devletinde başladı cenk. Bu zamanın içinde 1000 kaçkın buldular burada koruntu.